MCA wa Municipality Caleb Mutethia wetekirie icio bionthe ba Meru gutie muntu kinyo mothuri ni thirikari nene wa kuma North Imenti arongela kire mucemuno ira yekwa ni Senator wa Meru Kathuri Murungi atongeria na kariba North Imenti nibo bati ucumire bunene kinyo wetia chunchiko ka keki ya Ndioro Nkuluki ariwa kinya thirikari ya county ya Meru ne bati utariria kira North Imenti gunikite na biokire unenkaniri boite mutugikare aina Ntetoi Kirimari jathathu ja kaunti ya Meru yariri mwakira North Imenti no ritajaniriitwe ni thirikari nene mono kirite no tongira brabu kwejanwa ijite migambo ya kwaende ni migambo ya MCA wa Municipality Caleb Mutethia ira tukwariria Imenti datu inkuigwa ja ka North Imenti kanini kuyoto tigi nonto kethiria kin North Imenti as a whole. The only position that we've been able to secure igitiki mwakiga PS emwari ugwitwa Njogu no tegera gitikiria kia mantu a fallen o gitegera ukethiria that's the only position as a people tumbi kuiwirirwa gikyo as North Imenti lakini otega bori benito bidato appointed otega Central Imenti benito bidato pina otega South Imenti as a constituency when he think Rugai komi abiri. And the biggest question ila tukoria idha itu mara tuteta tu ya Meru ina tutiga North Imenti nundu nariki North Imenti the most senior gitikira tu ina kyo ikiamatha kome the CJ lakini nyagitegi kiki at a risk ninko ndikwira matha kome our CJ our daughter of the soil and North Imenti that itu kugwithitio kwira kutha tutumara tutetera na tonete antubumarite na ne Meru bakende ino tunyo tekira gyaku the only city ra tunyo senior tukoni nyanto batekwendi kururete kiu beigwa be na ownership ekyo Meru ni MCA ugite mucemuno yajwetani mwanka twitite ni Senator Kathuri Murungi ari uria atongeria ba North Imenti ni bacumirie ko wingi bode ni kigitume cigo mbunge kya gitejaniriitwe na kiuga kiri methere gagairwo ite bibi Caleb aliwa no mwanka atongeria bagicigo mbunge kibethire barrio ndo gaja imanto rimo jatu ko na 2025 kiki karo kiugi kurwa gikethwa kyo tariki 10 thiri center inko ndi kuromba kariba North Imenti na atongeria ba North Imenti this time let us not leave antobetu ome thirinto biogairwa thiri center itumare twinde itwete twigora senator wetu akuga inde tikuigwa kiuria akuga iturie kiuria kya North Imenti ri ome kwewa headquarters nonto thatu twikaja twingiti keepers ake ome kuja kwitha thatu twingiti keepers ba Meru county. What else do we get as North Imenti? Baire headquarters na nditha twetwa thatu headquarter irungamira appointment ingio ithano ithanthatu inko ndikwira baraba bageni ka baraba ethora beki the round table and beginning ibamenya na North Imenti this time round we should be felt in that round table nonto itokugwa tutiganiritwe muno bunge MCA Mutethia ruga North Imenti ibati gutegerwa kuringana unge bokura akiwa kinyakire thirikari akawira mwangaza bakethira bakemiurenete bigane gunikite na bio ugerwa tegera in terms of vote reach North Imenti is the most in terms of votes lakini wejaki allocations resources tia in terms of personnel na ndendi kwira nto beto tukero tu in headquarters nuntu aitingugi biashara bara nene ba Meru eje tiba North Imenti aitingugi bara nene Meru eje from the entire county but wejaki with ushuru wa Meru eje in fact in terms of land rates antobeto ba municipality na North Imenti ibaba gwita land rate iria nene ibaba kugita ushuru bura nene but ninkuga totena umidia we will scrutinize even the county government irango support na ru ya Kawira Mwangaza kende nya Kawira Mwangaza tumenya ki appointment iri twe how much have we gained from this government Diene rombale MCA Mutethia ne atekere itebira bieja ni aja county ya Meru bibati ko thitherwo chonkoni no thoji bikere kana itebiu bieja ni kumanture ne ireko if again to our son Kidore Kideke to make sure that they analyze and make sure we know which positions have been given to Meru
and these positions iri nenkaniri Meru no nawo nenkerichio nonto chombi koji kwethura turi Rugai nenkani South Imenti endo eta South Imenti nyongo atubonero theri nenkeri one sub tribe ki South Imenti okeji kwethirite bibonde bugabia abogeta bionde na nturi South Imenti ke report rante to shawero Juma reakwa rieto ni mutuge kare.